What up YouTube, this is your boy Smazi Rooftop. There's no formula when it comes to these things of relationships, but I as Smazi TV, I am the answer before it. So thank you for the likes, the subscribers, the followers on Facebook, everything before it. Today I'm to my sister ubani kam? Uphila Sandi ngakamkhonazi. Sister ngisacela nje uchazela abalandeli bami ukuthi today why ubhalele ishow. Ngibhalele ishow ngoba ngihlala nendoda nginesikhathi eside ngihlala nayo ene manje uma ngihlala nayo sekunezinto nje engasayiceli nokuyicela ke kimi ke manje ukuthi mama awukungizama ungithi fahla phela ngoba phela khona ukumbathisana akasaqela ukumbathisana ubaba manje hayi kunezinto ubaba angangenzeli zona kahle. Okay. Ene ngihlala nomntwana lapha endlini omdala ongasiwakho ubaba manje naye nje umntwana nje ungivela ngenye indlela hayi ngako nje ngibhalile kulehlela ukuthi ningisize. Okay. Maye nina nobaba seninesikhathi esingakanani nithandana mama? Sina 16 years sinobaba sithandana. 16 years. Yes. Umntwana ngicala ukuhlala naye sekamdala sekamncane angazi kanjani. Cha umntwana ungifice senginaye ana 3 months. Okay. Yebo. Okay mama. Angiyakuzwa. So mama ngitshele ukuthi nje mhlambe yini ama red flag lo baba la akhombisa wona ukuze nje soze ungibhalele ishow because ngiyakubona kuma WhatsApp kuma Facebook uyangithinta uzibekanga phansi. Yey, ubaba akusana mali engitholayo endlini. Yes. Ubaba akasangiqeli phela ukuthi hayi mama namhla phela sike sikimbathisana ingubo. Yebo. Ubaba nje sekano ukhuluma nefoni ahleka ubusuku bonke ngilele mina ubusy nama WhatsApp uma ngicela ukubona athi ama friend akhe. Yes. Aphuma ubaba kahlale ngaphandle athena ushawa ngimoya ngilale mina ngoba ngiyasebenza ngisuka ngikhathele. Yebo. Ngiyinto yenze ukuthi ngize ngibhalele ngoba ubaba hayi vele eduze kwami nje kwesisikhathi ngithi ngiyabhabha ngamtholi. Okay. Mama ngicela ukuthi mina ngibuye kuwe sengicedile ukwenza umsebenzi wami ngicela ukuthi uye endlini manje ne? Yeah. Mase ngicedile ukwenza umsebenzi wami ayushosho ukuthi ufuna ukuthi bantu bambone lo muntu ukuthi umuntu onjani. Cha ngifuna ukuthi bambone inkosi yami ngifuna bambone nje ngifuna bambone. Okay. Danki mama ungabuyela endlini. Bafethu it's your boy Smazi nezwela uthini uma olady uthini ume out akasasiyi umuntu okrand akasenza izinto beyazenza kucala let's do what we do best of which is what the investigation bafethu Rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani danko is thank you. Lie on me, oh lie, don't you ever lie to me, lie to me, lie to me, oh lie, never ever lie on me, lie on me, lie on me, no lie. Lontwana ngiyambona at the corner, ready ntwana loya chola, ntwana trola, ntwana yami ngithi bola, it's the low life, all those bitches ain't loyal at the night time. Yeah, we partying, yeah, we clubbing, some are loving, some are fucking, most of What up YouTube, this is your boy Smazi Rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani ngiphethe my sister bafethu this is after the investigation. Sister Yebo. Cela uchazele balandeli bami ukuthi yindaba kahle kahle ubhalele ishow. Mina ngibhalele ishow kuJola 99 ukuthi ayi endlini ubaba akasangibehaviorli kahle akasenzi kahle vele manje ngathi kunento engiyisolayo ukuthi khona eyenzakalayo khona lapha kulomndeni manje ngifuna nje ukuthi ningisize mhlawumbe ningangilekelela. So my sister, the last time I saw you bovela ukhala so right now ne so manje mina into engiyenzile ngihambile ngashaya ispan sami ngagedarisha ini ubufakazi ukuthi umuntu wakho ubhizi kuphi nobani kanjani yebo into engitholile my sister engimangaza kakhulu ngoba ngathi lo my sister la lo ubrothers ubhizi nalomntwana lenihlala naye lapha endlini angazi noma ngibabakhe or kanjani.
Hawu ngibaba omncane wakhe. Oh, stepfather kahle. Stepfather sakhe. Buka la sister. Buka uyababona labantu. Hawu. Mawuphuma wena emsebenzini into abayenzayo yayibo. Hawu Nkosi yami. Hayi. Manje uthini senze njani njengoba ubona ubufakazi obunje? Ngifuna ukuyibonela mina lo mntwana ngimkhulisile. Angiyazi ngizoyithini le bhuti wami angiyazi. Bafethu unayizwela uma isister uthini uthi ufuna ukuyibonela writings. Ngicela ukuthi singa waste isikhathi sister. Asambe woza sister. Labantu baseseda. Buya my sister. Bafethu with your boy Smiles rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. My sister uthi stepfather sesinesikhathi esinganani nihlala nonke? Hayibo sisi. Umntwana nje lona ukhuliswe yiso vele stepfather sakhe lona. Yebo. Una 16 years manje. Yo my sister. From manzi vele umkhuliswe nguye. That's why I can't believe le angi understand le ngizwa le. Ne? Angizwa serious angizwa. Angizwa sister. Angizwa. Asante my sister. Wangene khona la kakho. Inika amphela. Khona la kakho yayibo into enjani? Wona. Yena my sister. Balapha endlini enkulu. Uphumile kamereni lakhe. Mbali. Baba Mbali. Baba Mbali into yenza yona Baba Mbali. Yini Baba Mbali? Baba Mbali yini into yenza yona? Yini Baba Mbali? Kwenzakalani? Ulo mntwana wakho yabona ufika endlini Mbali ngikhuthi isikhathi esingaka. Mbali into yenzayo. Mama ngathi mara mina uyazi ukuthi ngiyakuthanda. Uyamthanda Mbali. Thanda bakho. Akuyona baba Uyabona Mbali. Ukhulumani Mbali? Ukhulumani baba mana. Ukhulumani Mbali? Ma senze njani ke Mbali? Ngiyamthanda Mbali? Senze njani Mbali? Senze njani manje Mbali? Ungishiya nobaba ongangizali uthi ngifile njani mina? Mina Ubasontela bakho Mbali. Uyanginika imali ma. Ngikhusile Mbali. Ngwadlile Mbali. Mama Mbali. Indaba wenze so. hayi ngilo mntwana mana mfethu bani usuku wafika lapha vela ngigobhele lutho ngimfethu okunye amakhondomu siwasebenzisile Dala Mbali naqala. Dala ngifundisa kanjani ngemali yakhe. Niyenza isilima. hayi sorry Sokhuluma sinawe. phela mansuke mani wangithola vele kusidami vele ngitomele vele Vele nawe uthi unginika imali. Uyanginika imali. Yonke engifunayo. Ngingakathi athi imali emsebenzini mama nama khondomu uyanginika imali. Hayi bese mama sayisebenzisa mama Relax. No, Please, ngamakhondom la now hayi Tiana. Nkosi yami ayikekho mfethu man Asiphumera my sister. mama Nkosi yami sorry Mbali indaba wenze so. Ngiyakuthanda futhi asibaba ngizalayo uma ngishiya endlini nendoda yakho uthi mina ngibona indoda nayibona umfazi uyanginika no ufikile mina kimi angagoqi uyena ulandile mama uyangincintsha mama uyangincintsha ngiyamnelisa Abantu abakho bazokubalekela mntanami. Bazokubalekela mntanami. Yabona? Yes. Uzoyithola mntanami. Uzoyithola mntanami. Mnike ingane baba, mnike ingane. Sebenzisa ikhondom ayikho into ezowenzeka yabona. Nayi ikhondom ikhona ayikho into ezowenzeka. Nipressa mina, niyakupressa. Ikhondom sayisebenzisa. Ekuqaleni nayisebenzisa. kade isebenzisa phela nawo nangifuna nje ufuna unginike ngesikhathi yabona mos uzokulandela ukuthi aZimbabwe nina nathi nizomkhombisa ngiyabeka imthatho ngibhadala mntanami uthatha ama 2000 ama 2000 imali incane abakamholeli kabanga mina ngiphinda ngibuye ngisana into zokugeza amaphedi
Ngingamneli. Okay mntana. My sister. Nginika imali. Okay mntana. Sister Indaba. But sister father sakho lesi my sister. Yes, mina ngiyamnelisa. From 3 months lo muntu uyakhulisa wena so busy naye. Yes. No, vele umama vele mfethu vele cha akanginelisi vele. Akanginikezi ngendlela le. Uyangitshela babakhe. Ungitsheli babakhe. Kube uyangitshela ngabe ngiyazama babakhe. Ngabe ngiyazama babakhe. Ngenze njani ke babakhe? Ngitshele ukuthi ngenze njani. Ngenze njani? Ukudelelisa umntwana ke namhlanje. Namhlanje ukudelelisa umntwana. Ngiyamnelisa. Ngiyaphuma ngamuthi ngishiya lo mntwana ke ngiyaphuma. Hamba uhambe vele kahle nami bengingasisifiso sami manje nangabe wena udecide ukuhamba ngcono ukuthi uhambe relationship yena engaka no akunankinga nangabe yena uthi yena ufuna ukuhamba ngcono ukuthi ahambe vele kudwa mle ngingakwenta vele ngoba usale naye no ilo chip set wakho lofike kimi yabo wena wena shayilanda umtshela ukuthi angithanda unginike imali wena bosenzo bathula umntwana wena udecide ukuhamba nomama nomsana nalo baba wena angihambi nawe wow usala nale ndoda yami lento sobabili endlini wena bocabangani no usiye sobabili endlini bocabangani wena usiye sobayi2 endlini yabona wena ke yakhanya ngikhuluma nayi prove sebesikondom ngikhombisa lo baba noma ungikhombisa baba lo ngiyakuhlonipha baba noma ungikhombisa lo baba kusengane yakho nangifuna ithile kunje ingane yakho ukuthi sithandane fanele ukukhuluma ukuthi awuthi wena indaba lapha e4 mangaba uneli uye lapha e4 street zakhona la ngifuna imali enkulu mfethu yona ngiyamnika noma i20 rand hayi bazongisa imali yonke imali isikhathi babele imali shona ngini ngidla nga20 rand lo 20 rand lo ngichipha usketi lo lalela 20 rand ya 20 rand lo wena uyangitshela imali yami ngishiye phezu kompete futhi ngakulandela uzuyibane kumanje unginikile asikhona nami ilande my sister imali yami uyikhuphe ebhlukweni lami uyikhuphe ebhlukweni lami le mali ayisimali yakhe uyezwa my sister bathini utuzile bathi lo ufashile ya ungifashile onifundisana nobugebenga nithi lakhani ngekho mina ngisebenza nifundisana ubugebenga kodwa lento engihlala nayo hayibo imali yami wayinuka imali umama akho kanje wenza umama akho kuzalile 9 months ngokukhulisa 16 years manje anginandaba ayibuye le mali yendo ayibuye le mali yaphela le mali relax awuthiyami relax ngimdla nga20 rand ochipha usketi lo mali yami le thatha no ungikhuthuzile ebhlukweni lami yendo yami le mali relax le mali ungikhuthuzile relax wena ngudla nga20 rand mina wena ngudla nga20 rand awube malanga bisimali yami ungikhuthuzile le mali yami my sister siyafika lana sithola kunje uthini wena lo mntwana akho hayi ngihlulekile yabona ngigeza izandla nayibona nje lengane ibiheba kanjani ungayibiza ingane lento ke le angeke uyibiza ingane lento lena urabishi yes yabo ungayibiza ingane wabongintsha tibuni baba mina ngabuya ngitshela phela ngo17 ngikhathele indoda mina kanjani ngikhathele ngibuya ngo17 ngikhathele mina ngikhathale ke ngiyamnika awuzwake ke nami ke hamba yonika bontanga bakho hamba yonika bontanga bakho ikondom na ikondom isebenzile ikondom yana ngikenzisa ikondom my sister uthi thina simisa njani njengoba sesifika la siyamthola phansi manje uskambela anganani wena ungizile le mali bisale mali yabona awusibo le wena yashiba yini hamba nalentshaba shibile mo ayibuye le mali ayisothenga umshibo yodliwa nguwe awulamba kanjani wandlile amakoda ngithekele amakoda umntwana akho le ngingekho ngisemsebenzini ngidla nga20 rand lo mntwana akho mina nginozile imali engaka ngezwake yonke sister 50 endlini asinakudla endlini indoda awuyincinci asikabali ke lokho baba lokho asingakubali wena kunetela ongakhona ukuzenza wena lo mntwana ngeke baba uye kulo mntwana umntwana ngizwe idog style awuyazi idog style wena awuyazi idog style wena manje
awuyazi mayima sister ngikhulume nawe ubhadarela idog style u250 lo baba akangiki 250 uyangibamba 2000 nayi 2000 ngeke mina ngifuna iwoman on top kuye ulizaxoxa ulibaya kwenza so hayi ngeke ngikhone mina oh my sister ngiyajayela kabi ngiyashaya woman in top thatha 250 on top my sister buka abantu bayasibuka manje uthini wena simisa njani azimfanele ngiyaloya le mina umntwana yadurusa wenza yonke into kakhulu mina ngenza isiqoqo khansi into engizenza ebhedeni ngiyajabulisa into uzogqumela abantu abadala ontanga bazokuhlula uzogqumela abantu abadala ontanga bazokuhlula no singabambi lo mntwana mshayedela lo mntwana asimiyeke sister uthini sivala kanjani la rings ngoba nabantu shuthi bafumisa kanjani ufuna bani ukuthi akahamba ajime azokwazi ukuthi alingise amanye amantombazana alingise nomntwana wakhe yabo ngoba manje ngifuna iwoman on top ngiyitholi ngifuna idog style ngiyitholi yayibona musa uyakwazana ufuna ngenza buya ngwenzele asikhona ufuna sako hayi wena asamba sakhona ngizaqoqa la manje woman on top yehluleka ulingizaqoqa hayi ngeke suka Lusiphathera wena unayibuni phela unopaka yima my sister umntana yakho lona umntana mehlanya bamloyile lo uloyo ngilobaba umthakathile wena lo mntwana wena nokuhlanzisa ukuthakathile lo baba wena uloyile lo baba wena ukuthi so wena bafo sivala kanjani le ndaba ufuna ubani between the two no umfazi wami ngiyamthanda lo mari abofunda ukushaya itayira lingisela abanye abafazi uhlezi ukudinga woman on top oh man sivale my sister ngicela ukuthi ukhulume nawo ngoba labantu basihlulu yayibona into enjani abalale umthathathane lapha ora thola imbida pete azokwazi ukuthi anginikeze iwoman on top imithi bakuthakathile wena nawe bakuthakathile ngibona ngathi sengigqumisa kwasiqoqo namuhla sengigqumisa kwasiqoqo namuhla sengigqumisa hey senzeka izinto emhlabeni nina ngibukani ngicelathile ngiyaloyayo nina buka bagcwele njani asanga my sister buya sivali buya uyangikhotha lo ngigqumisa kwasiqoqo uyangikhotha lo uyangikhotha la ngapha wehlela ngenzani angeke baba lapho ngiqole man ayisuka lapho ngeke baba ngeke baba hayi ayisuka hayi khona asisivale le show my sister was because labantu manje basihlula la basihlula angazi uthini sister ungasho ukuthi today iyajola 99 ikusizile ukuthi ufike la ulithole iqiniso ngibonga kakhulu kuJolana ngiyabonga ngibonga ngipheze ngibonga nje kakhulu ngoba ngize ngathola iqiniso bese kunestress sangahlila emzimbeni bengasingaka mina lo baba ngithole kahle ngigqumisa koqoqo nje ngisidudla vele ngikho buka namhlanje ngisaqile ngathi nginguluphi elamba yengaphakelwa ngendaba yomntwana ngimzala lo mntwana lona mayuthini my sister uyayifuna izinto ezifana nabo counseling kanje kakhulu ngiyayidinga vele angikho right kwamanje ngqondweni uyazi uthini counseling namanje ngiyamnika mina ngithi mina akahambe ayojima azokwazi ukunika iwoman ngizojimela thuba wena sangena ngithanda sizojima sizojima style anginike sizojima ke khululeka ke bafethu mayuthini sifa kanjani my sister siyahamba ngithi hayi akunankinga woza camera asibashiye labantu woza camera sisivale ishow la bafethu with your boy Smazi siyafika kala athi ngikhulume nawo my sister uthi indaba wenze so kumama akho ndana no mama baba uhlala no ungumama lo mara uqhaza ukuthi ngifile kanjani mina makangishiya nomuntu ongangizali mina ngibona indoda nayibona umfazi obviously ngizomnika anginike nami imali yingako kuhlala engana kuhleli nabantu inkinyi ibuya kimi imali yonke ngoba ngiyakwazi ukuhlala indima yami nanini iswele
yo bafethu, it's your boy Smazi, siyafika kada sithola my sister uthini uyayidlala indima yakhe yena uyamhlula umama wakhe la. It's your boy Smazi Rooftop, siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Danko is thank you vala la.